Nshuti muteze amatwi radiyo na televiziyo Ubwiyunge, twongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Mugwaneza Rafiki. Aya makuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Umunyamabanga mukuru wa CNRD FRN Bwana Biruka Innocent aratangaza ko ikigaragaza ubwiyunge atari imibare y'itekinika ahubwo ko bugaragazwa no kwishyira ukizana kw'Abanyarwanda. Muri Sudani, General Abdel Fattah yavuze ko igisirikare cyahiritse ubutegetsi mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'abaturage. Mu mikino, rutahizamu w'ikipe ya Real Madrid Eden Hazard arasabwa ukwihanganira kudahabwa umwanya wo gukina kubera ko atari ku rwego rwo hejuru. Amakuru ku buryo burambuye. Umunyamabanga mukuru wa CNRD FRN Bwana Biruka Innocent aratangaza ko ikigaragaza ubwiyunge atari imibare y'itekinika ahubwo ko bugaragazwa no kwishyira ukizana kw'Abanyarwanda. Ibi yabitangaje kuri wa gatatu tariki ya 27 z'ukwa cumi mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa radiyo na televiziyo Ubwiyunge. Bwana Innocent Biruka yavuze ko leta ya Kagame idashaka ubwiyunge kuko yimakaje inzangano mu Banyarwanda no guhora icuruza ibyago byagwiririye u Rwanda kandi ariyo yabigizemo uruhare. Urwo ruhare leta yabigizemo rutuma idashaka ko ukuri kujya ahagaragara kubera ko ibyo bakoze Abanyarwanda baramutse babimenye bazi neza ko iyo leta yahita ivaho. Umunyamabanga wa CNRD FRN yakomeje avuga ko leta y'agatsiko yadukanye ikinyoma n'itekinika bashyira mu mibare yo kujanisha ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, aho bavuga ko ubu ubumwe n'ubwiyunge bugeze kuri 94%. Ibyo bakabivuga mu gihe baba batunga urutoki akarere ka Huye karimo umujyi wa Butare n'akarere ka Kicukiro kari mu mujyi wa Kigali, bavuga ko ari uturere dufite ingengabitekerezo. Innocent Biruka yanavuze ko CNRD FRN isanga ubwiyunge buzagaragazwa no kwishyira ukizana kw'Abanyarwanda. Umunyarwanda akava mu majyaruguru akagera mu majyepfo, akava mu burasirazuba akagera mu burengerazuba ntacyo yikanga, adashobora kurengana ngo azire uwo ari we, indeshyo ye, ibitekerezo bye cyangwa impumeko ye. Ibi umunyamabanga mukuru wa CNRD FRN abitangaje mu gihe raporo ya leta y'u Rwanda yasohotse muri 2020 yitwa Rwanda Reconciliation Barometer, ivuga ko ikigero cy'ubumwe n'ubwiyunge muri 2015 cyari kuri 82%, naho muri 2020 kikagera kuri 94%. Nyamara uyu munyamabanga wa CNRD FRN we siko abibona, kuko ngo mu Rwanda hakiri imiborogo y'abashyirwa mu magereza, inzibutso zikaba zarabaye nk'ibigo by'ubucuruzi, bagacuruza ikibi cyabaye nk'aho bagihanye, bagahamagara umuryango nyarwanda ugafata icyemezo cyo kubirenga. Muri Sudani, General Abdel Fattah yavuze ko igisirikare cyahiritse ubutegetsi mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'abaturage. Uyu mujenerali yongeyeho ko Minisitiri w'Intebe wahiritswe Abdallah Hamdok yari ari mu rugo rw'uyu mujenerali kubw'umutekano we bwite. Nk'uko amakuru ya BBC abivuga, kuva ku wa kabiri imyigaragambyo yarakomeje mu murwa mukuru Khartoum. Ubu imihanda, amateme n'amaduka bikaba bifunze. Imirongo ya internet nayo yahagaze. Abantu bagera ku 10 bitangazwa ko bamaze kwicwa kuva iyi myigaragambyo yatangira. Ku munsi w'ejo, General Fattah yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ati ibyago twabonye mu cyumweru gishize byashoboraga kuba byageza igihugu mu ntambara yo gusubiranamo uko abaturage. Yongeraho ko Minisitiri w'Intebe yari mu nzu ye kubera ubwoba bw'uko yagirirwa nabi. Ati nari kumwe nawe mu ijoro ryakeye kandi akomeje ubuzima bwe uko bisanzwe, azasubira iwe mu rugo igihe aya makuba azaba yarangiye.
umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko Sudani iri mu cyorezo cy'amahirikwa y'ubutegetsi yibasiye Afurika na Aziya, ndetse ashishikariza ibihugu bikomeye ku isi kwishyira hamwe mu kuyaburizamo ku buryo butanga umusaruro binyuze mu kanama k'umutekano ka ONU. Mu mikino, rutahizamu w'ikipe ya Real Madrid Eden Hazard arasabwa kwihanganira ukudahabwa umwanya wo gukina kubera ko atari ku rwego rwo hejuru. Umutoza Carlo Ancelotti yavuze ko ashima abandi bakinnyi kurusha Hazard, ndetse akaba yahaye umuburo uyu Mubirigi utakibona umwanya wo gukina. Hazard ufite imyaka 30 yananiwe kwitwara neza i Madrid kuva yagurwa miliyoni 89 z'amapawundi avuye mu ikipe ya Chelsea mu myaka 2 ishize, ahanini bitewe n'imvune. Uyu rutahizamu yabonetse ku mikino hafi ya yose muri uyu mwaka w'imikino, uretse imikino 2 atagaragaye kubera imvune. Eden Hazard ntiyabonetse mu kibuga ku mukino wa Shakhtar Donetsk na Athletic Bilbao, nubwo iyo aboneka amahirwe menshi ari uko Ancelotti atari kumuha umwanya. Hazard yagiye mu kibuga imikino 5 gusa muri uyu mwaka w'imikino, ndetse yari umusimbura utarakoreshejwe mu mikino uheruka wa El Clasico. Iyo kipe ye ya Real Madrid yatsinze Barcelona 2-0 ku cyumweru. Umutoza Ancelotti avuga ko Hazard agomba kwemera ko ari inyuma ya Vinicius Junior na Rodrigo kuri ubu. Ancelotti yabwiye itangazamakuru ryo muri Espagne ati afite ibintu byose ariko agomba kwihanganira iki kibazo. Amagambo ya Ancelotti asa nkaho yemeza ko kuba Hazard yarabuze muri 11 bitatewe gusa n'ubuzima, ahubwo nawe ari ku rwego rwo hasi. Umunyabigwi muri Real Madrid Ferdinando yatangarije Sportmail ko Real Madrid itazategereza igihe kinini ko Hazard azamura urwego muri Espagne. Ati Real Madrid ikunda kwihanganira cyane abakinnyi bameze batya. Turabizi ko Hazard ari mwiza cyane, ariko birashoboka ko hari igihe Real Madrid igomba gufata icyemezo. Uyu mwaka ni umwaka ukomeye, ni ingenzi kuri we kwerekana ibyo afite. Nshuti mwari mukurikiye amakuru kuri radio na televiziyo Ubwiyunge, naha amakuru yacu agarukiye. Reka tubibutse ingingo zari ziyagize. Umunyamabanga mukuru wa CNRD FRN Bwana Biruka Innocent aratangaza ko ikigaragaza ubwiyunge atari imibare y'itekinika, ahubwo ko bugaragazwa no kwishyira ukizana kw'Abanyarwanda. Muri Sudani, General Abdel Fattah yavuze ko igisirikare cyabo cyahiritse ubutegetsi mu rwego rwo kwirinda intambara hagati y'abaturage. Mu mikino, rutahizamu wa Real Madrid Eden Hazard arasabwa kwihanganira kudahabwa umwanya wo gukina kubera ko atari ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi, mwari muteze amatwi radio na televiziyo Ubwiyunge, turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha.